Marias. Als nu al in juni, de eerste week in juni, gaan zeer schijnt waren. En dus je zien kan dat nu al zoustroom gerein. Dat was zeer, we hadden hier gisteren 2,5 Zahl regen gehad. Op steden hadden ze meest 4 Zahl gehad. In Winkel in Manitoba, wo we woonden, hadden we over 3 Zahl. Maar we gaan vandaag wel wat aan het eten merken. En ik wil wat merken dat naast ik een genannte tortillas pizza oder een genannte burrito pizza. Ik weet niet meer wat van noemen, dat worden opgegeven, maar ik krijg nu wordt dan Schtrucklaunt burrito pizza naam. Dat is van tortillas gemaakt en vlees en je kan van rindvlees, schweinvlees, heinenvlees, wat immer je wil, dat is ook wel schabelen. Ik weet dat weten wat we van jou merken, ik laat dat wat schijn maken. En weet nog wat tijd gereden, vielleicht merke ich noch wat met jalapeños. Die Fall staat man dan der so eine Kremels aandokken, als ik laatst gemerkt had van zuurdeegbrood, sourdough bread, breadcrumbs. Die schmecken sehr schön. So muss sein, wat we alles worden für tijd haben von jou. Ik wil je bloos nu nog wijzen, wo stroom dat hier op dem Hof alweer gezet. Dort haben hier sehr Wind gehabt, kann sein, der Wiedenbaum ist da nur verspritzt hat, aber der wird ja noch trage gewesen. Wir sitzen da kommt von dort noch was rein. Aber dort erst hier bloß so wunderschön rein. Und das Garten sind auch sehr Geschmack, der war auch sehr Fan. Das soll dann sein, hier ist gut sein. Ja, da will ich mal wissen, was wir hier alles machen. Wir haben hier 2 Biter Backfleisch, Chicken Breast, Hühnerfleisch. Hier haben wir gemoldenes Rindfleisch. Wir wollen eine halbe Pizza mit Rindfleisch schmecken, eine halbe Pizza mit Hühnerfleisch. Hier haben wir Pilzchen, Mushrooms, wie das leicht. Wir haben hier einen grünen Pepperschutz, einen Bell Pepper, Chili Marron und einen roten. 2 Zwiebeln. Und hier haben wir einen Jalapeno, Salz und Pfeffer. Hier haben wir noch ein bisschen Schmaut, das wollte ich im Blut wissen, wo wir den brocken. Und hier haben wir Witter Mozzarella Käse. Und hier haben wir noch so ein anderer Käse, was ich gewöhnlich haben auf Hamburger schnappt oder für Clubs. Wollen die noch brauchen, wollen das wissen. Hier haben wir noch Tortillas, das sind ein bisschen bloß. Wir wollen die noch ein bisschen brün machen. Und die können die Pizza so machen, als je will, so ein Fleisch, oder weil mal ewig geblieben, das Fleisch haben, irgendwas, ich weiß nicht, was sie selber davon merken. Dann merkt ihr so eine Pizza stärkt, wollen die das wissen. Was ihr das erst nicht nötig, aber die Tortillas, was man zum Stuhl kaufen kann, wir kaufen die immer bei Costco. Das sind sehr feine Tortillas, aber die sind so weit und bloß, dass ich nicht gewesen habe. So wir dann die noch einmal ein klein bisschen neu bauen. Nächste, was wir tun, ist, wo wir alle drin schneiden. Und so ich sage, wenn ich nicht plötzlich gleich Leute ut, oder wenn was anderes, was die gleichen dann die dort machen. Oh, ich habe noch mehr gekriegt, Chesnick vergessen, Garlic. Wir haben hier 5, 6 oder 7. 10 Chesnick, die wurde noch gemacht, ich habe das meist vergessen, dann macht das Fleisch. Okay, wir sitzen in Disco, haben wir sehr heiß. Wir haben den da von ungefähr ein Stück 500 Grad heiß. Das kann sein, das riecht. Und nu werden wir mal das Reins aufhängen. Das erste wollen wir das Zwiebeln da nehmen, von einer Minute oder 2. Und wir werden das nicht ganz vorbraten. Vielleicht von ungefähr halb Grad, dann wird immer halb Grad. Von dem wir wollen nachher machen Fleischgrad her. Nächste wollen wir die Pilze da machen. Und die können so machen, dass die gleich, was das schön schmeckt. Wenn die Pilze gleich, dann lädt ihr die aus. Direkt nul schön. Sind noch lange nicht fertig. Die Pilze, die sagen 91% Butter, das will die dann mit rückkehren. Zwiebeln mit, oder Pilze mit zweimal Butter beigehen. Das ist meistens Butter. So. Und die werden mit Brot in klein, beste Olivenöl oder whatever Schmutz gehabt, die kriegst mal, was schmeckt, die fangen zu verloren. Hei, hei, hei. Natürlich zijn we uit van dit gemaakt. En dat Chesnick wel ganz te laat. Dus ik zei die wel dat maar van ungefähr half Grad broden. En dan wil we dat eruit nemen, dan wil we dat vlees schoon maken.
Schurhafen schmeckt klar, nicht so. Hier haben wir noch Salt und Pfeffer, so viel es wieder bleiben, weil nicht zu sehr viel. Der Pfeffermank. Dus het meeste wat we wel eruit nemen, dan te laatst we nog dat chestnut, dat garlic. Die kennen ze veel garlic chestnut manks geweldig. Ik lijk hem een goud chestnut. Woehoe, kijk ze maar. Nu wollen we bloß nog 1 minuut of zo. Want dat chestnut verbrannt, dat smaakt het beter. Dan weet je dat je dat helemaal rond gelaat smaakt. So, niet kijk ze maar. Want het is ja heute erst, weil es dann schmeckt, dann ist so ein bisschen, wenn es nach dem Tipp bisschen so grün gebackt ist. So. Die werden so wenig schmilzt, schmierlich. So. Ich würde sagen, dort erst rein. Für nu. Nu wollen wir dort eruit nehmen, dann wollen wir das Fleisch aufhängen. Okay, nu zijn we bij het vlees. Dit eerste wollen we dat rindvlees. Ja, nu hebben we het onder controle. We worden een klein beetje zout en peper maken. Dat is alles wat we er maken worden. Oké, das vlees hebben we goed. Zeer fijn goed. En dan willen we hier wat van dit eruit maken. We wollen noch was rein holen für Lothar für das Hühnerfleisch. Ich lege das erst rein, ich hau das Rütsch ab und dann wollen wir das Hühnerfleisch aufhängen. Und was wir wollen tun, ist, wir wollen das im Seben dann schaben, dann das Fett alle aufladen können. Wenn wir eine Pizza merken, so weil wir nicht noch einen kleinen Schmalz die haben. Check them out. Okay, nu zijn we right bij het hühnerfleisch. Dat wollen wir uns noch ein bisschen kleine Bitte geschnitten. Hier wird ein Pizzanapf pausen lassen. Kann auch wieder Müll nehmen. Okay, ik leg er hühnerfleisch is klaar. Dan wollen we dat even rein nemen. So, we willen een halve pizza met hühnerfleisch smeeren en een halve pizza met gemolden rindvlees. En weet je wat? Dit is voor de smootmank komt. Hier wordt niet als je smootmank. We worden dat eenmaal dichtbroed met het smoothoop. Zodat een beetje smoon vast. Ai, ai, ai. Veel best nog kieltje. Dat is een akje. Maar wie worden van jou met dit pizza maken? Ik zei dat is right. Woehoe. Oké, het eerste wat we wel is, we een beetje wat merken om wat te bakken. Hier hebben we een kampje. Waar we van ongeveer 2 eetlepel meel nemen. En dan worden we een beetje water naar kijken, weet je wat dat wordt, een beetje wat ze nou glue. Om de tortillas te bakken. Dat bakt zeer fijn, dat wil ik weten. Bloos meel en water. Als je gebruikt dat wat ze nou wallpaper is, wat papier aan de wand opbouwen. Ja. Ook als Schweinerij merkt dat men zoveel wie gaan wat je doet. We zeggen immer so, wat een Schweinerij merkt, die deed het niet. Maar kijk hem op. Graag zo. Nu zijn we fertig. Nu gaan we ophangen. Oké, zum Aufhang haben wir hier haben wir nu 4 tortillas. Wo wir de kraak van ongeveer en de maat 2 snijden. En nou wil ik je wijzen wat we met dat worden doen. Zo, kraak zo.
Okay, hier haben wir ein kleines Penseltje. Hier haben wir uns Mehl oder das Glue zum Topbaken. We ons dat aan een half snijden, krijgt ze start. En dan waar we hier een door krijgt ze start. En dan wordt een klein het beetje thuis dit doen op. En dan waar we door krijgt ze start een beetje. Hühnerfleisch, dit is je Hühnerfleisch. Oké, en dan check mal dit. Dit meint soll schaffen. Dan doen we met het meel hier zo lang gaan. Alles een beetje zo aanschmurzen. Kijk zo. Ja. En dan nemen we dit. En dan doen we hier zo staat, wat hier zo staat, krijg ze staat. Bakken we de toop. Dan nemen we die. En dan batard. Ja. Bakken we die ook smaktoop. Zo. En dan doen we den door de pan aan en dan doen we de nächste. Ja, dat is de eerste. Dat houdt je niet moet verslagen schoof, niet? Ja. Als je dan ook met eier, dat schooft ook. Dan wordt het van ei. Nou, hier, nu heb ik wel vergeten. Den huisje op. Daar waar we kouwelijk zo dit. En dan door een klein beetje thuis stort erop. En weet je wat, je kan de kraak zo merken wel. Dan nemen we dit water. Kraak ze op een half. Bakken we dat de toop. En dan trekken we de toop en dan doen we die kraak zo. Doe ook wat toop bakken. Ho ho ho. Weet je wat, dat schafft einfach beter seit mir gefährgestalt hat. Wat kraak ze staat. Zo. Nu wordt die alles staat. Ik wil nog einwezen. Eerst ligt die door ze staat. Dat een halve tortillas gaan en dan dat door een beetje met meel en water ze aanpenselen. En dan nemen we ons da waar een van zo'n thuis dit. Wat je kan zo'n thuis brokken wel. Also eens leggen zo'n thuis wat door nog een beetje peperschoten maken heeft, dat jij ook. Maar ik moet daar een beetje aan denken, mijn vriend die kan ik zeggen, Stückchen verdrehen. En dan hier wordt een beetje kruisen op. En ik wil jullie weten, waar wie doet daar waar die pizza merken, daar krijgt ze staat. Kijk dan. Kan je dat zijn? Dan even. En dan bakken we dat door alle touw. Wat je dat bakt, dan nog er nog fijn touw. Dat is te wonderen. Waar krijgt ze staat. Nou, dan wil ik je maar wat wijzen. Hier hebben we een schijf met zo'n papieren baan wat we gebruiken te bakken. Waar we 3 stuk van de hühnerfleisch doen aan. En dat je kraks aanspiet aan een schijf door. En dan waar we die door zo staat valvliegen, 3 van rindfleisch, 3 van hühnerfleisch. En dan die hij niet krijgt alle toop over een toopje ligt. Einer is een beetje harder, de andere over wat je wat. Dat we alle in je thuisstrijden en dan wordt het schoven. Zo, zet me. Den hebben we nu smak rijdt. Weet je wat er dan nog fehlt? Er wordt nog een beetje meer kaas. Pizza moet je kaas nap. Zo, nu worden we dus, die kan zo veel kaas gewellen, zo weinig kaas gewellen. Weet je wat, je wordt in kraks, dit kan bestaan en dan afvrieren. Maar dit is wat we ons bakken. Dit is onze nächste maaltijd wat we willen hebben. Alle afvrieren, die we ons in de lucht nemen, we ons te afvrieren. En dan gaan we de eerste tijd opduwen en de ploot nemen, ze zit in de runde ploot. En dan hebben we een pizza. Well, hallo. Ik had van Klaxas maar zo'n goede geschafft. Dat is een zeer schöne dag. Dat zal van jou 32 heit worden. Zodat ik dacht, ze moeten met tidig smars afhangen. En nu word ik aan de wegen weer ook zo tidig opgestaan. So die weer ook draag. Maar dan gaan, nu hongert me. Nu willen we ons met wat meer van appetizer. Oder wat we dan in Deutschland vielleicht mit fair eten, naja, die Multit kennt. Wir wollen uns nur dann den Pizza backen, wo ich erst von geredet hat. Anyway, die Jalapeños, die wollen von Teil starten, vielleicht mit Fleisch.
En dan wou we aandokken in meel. En dan wou we nog een beetje in de kruimels. In de zuurdeeg kruimels, wat ik laatst gemerkt had. In de sourdough crumbs. Zeer schön. So, moet zeggen dat wat uitkomt. Op Englisch naam ze de jalapeno poppers. Dat kost ergens wat neer, wat immer die gleich schmaakt als je dan cream cheese, dus schmolcheese, dat leg ik ook zeggen. Maar anyway, we waren nu cheese en een beetje vlees. Wat we even blijven neerstappen. So, moet zeggen wat wat doen. Wat ik wijzen wat we hier al te hebben. We hebben hier meel en eier. Door waar we gesleuteld ei worden een beetje maat maken. Dan schmeckt dat met voor. En hier hebben we de broodkruimels. En krijg ze er wel weer dat. Eerst de peperschoten en meel dokken en dan een eier en dan een kruimels. En waar je een dikke thuis wel, dan doe je nog eenmaal een eier en dan nog eenmaal een broodkruimels. En dit zijn de schöne broodkruimels, die sourdough, die zuurdeeg. Hier hebben we kaas met eeuwig blijvende vlees, waar dat een beetje prominent te stoppen. En wat je dit meel, waar je een spijs hebt, wat je zei gleich, en dat is mijn favorite. Dan doen we dat, dit heeft niet zo schrikkelijk veel zout als de meeste mensen hebben. En ja, er spices. Maar dit is wat we er maken. En in meel, wo we de jalapeños voor een aandokken. Nog één ding wel ik moet zeggen, dat is een geheimnis. Als je een peperzout hebt, dan neem je de eetschappenschalen. En dan schaal je die zo van ongeveer alle viertelzaal einmal so eine Striep aufschalen. Wat je, dan bakt dat veel beter, dat onderscheidt dat de verken los. Die daar wordt ganz ontstaan, bloß een paar strieten door ze staat, check them mal. Anyway, nu werden we eruit merken. Ja, das ist, was wir tun, ist, wir haben die Enge aufgeschnitten und dann wollen wir von Bären uithalten, den Geschmack reinmerken, dass wir die ein Teil nährstoffen, Käse und Fleisch, weil wir hier von der nährstoffen. Da, hier haben wir die Jalapeños und da haben wir das Fleisch, was wir jetzt noch immer geholt zum Pizza merken. Erst wollen wir ein klein bisschen Käse nehmen und dann wollen wir ein klein bisschen Fleisch. Und dann war ein bisschen Käse und dann zu Last wollen wir ganz ein bisschen Fleisch nehmen und dort wollen wir ein bisschen anprassen, dass es fein warm bleibt. Das war das ab einen Käse haft, dann, wenn die Spruden da verschmelzen in der Rand, die rührt. Ja, nu wollen wir typen alla brava, dass die alle top hastig voll stoppen und dann sind wir rein zum den Geschmack bruden. Vater, fangen wir an heute mehr an, das weil wir 350 Grad Fahrenheit. Oh, und das nächste Sache, weil wir dann die Sterndocken an die Kruimels. Das erste da wir dann am Mehl, das engen alles, und dann da wir die Eier andocken, und dann an Kruimels, und weil ein bisschen dicker Tarsch will, und dann war einmal ein Eier, und dann war noch einmal ein Kruimels. Dan leid je op 7 ab, dat je een beetje bedreven dan. Dan blijft het een beetje beter om waar die broeden dat. Ja, vaart houdt de smaak bij 350 graden. En dan, wow, die broeden. En je kan die zo bruines geweld. We worden die bloß so fein bruin merken. Je kan eens zien dat vaart houdt vielleicht van ongeveer meestens halve Zahl erbij. Vaart, vielleicht nicht ganz so viel, aber kijk mal. Zit zeer smaak. Ja, ik geloof dat is aan de rij. Okay, de laatste 2 haben wir nu baan. Die haben von der mal Feiersteak, wie dachten sie, wir würden nicht mal ein Brotsteak mehr angebracht. Schmeckt irgendwie sehr schön. Und was ich wollte, die sind bereit, zum ans Pizza backen. Sehr schön. Ja, die letzten 2 habe ich gebrot. Ich habe die da rausnehmen und dort, wenn sie was sieht. Aber dann müssen wir noch einen proben. Ich kann was so lange lernen, aber mehr noch rein. Wir wollen like einen proben, mal sehen, was das ist. Das ist sehr schmack. Wow, da werden wir den mal schmecken. Das sind so eine Jalapeno Poppers mit so einem südlich Kruimels. So knusprig, so ruhig. Oh, jetzt haben wir das Käse direkt gerührt. Das gibt ihr merken auch. Wir haben der Peperschoten gesagt, das ist Sommer. Und das ist eine Schilaka, ich war mit dem Fall fertig. Und dann hat der Brotchen andocken und dann broden und backen. Die kann der auch backen. Und wenn wir das drauf haben, dann wollen wir Pizza haben. Das wird sehr schön schmecken.
Zoek je proef nu door. Nu wil ik je moet wijzen wat uit dit schijn oven wat eruit komt van die al. Dit is ons bijzondere burrito pizza. Nu kijk hem op. Ja. Kan je dat zijn? Oh, ja. Zommel gaan en dan word je dat mal op hier wijzen. Hoi. Nu wil we meer heten. Nou, dan is het plus hoog tijd dat we ons van die oude maaltijd opzetten. Die bieter die zijn al 2 gesneden. Kijk nou, dat zal links sehr einfach zijn. Die hier uitheben, dat zij alles bis op poort stekken. Oh ja, dat zit smak. Nu wordt ik nog van wat water is. Eins een heiner en eins een gemolde rindvlees. Na, daar. Zit maar. En dan wordt zo. Guacamole. Je nog den door nemen. Jalapeno popper. Nu wordt je dus hier nog van dichtbij wezen. Wat leuk. Aber grob moet ik je houden, die vast, dat zit je bloos vertraaglijk zijn. Nou, wat leert dat? Wie wil middag eten? Ja. Met guacamole gelijk te bij. Nu willen we eten. Ik leer wat zeer schijn smaken. Dat is een maaltijd. Nou, wat leuk, je wordt te brokken zijn. Ik ben God maar zeer dankbaar dat je van deze morgens opgewaakt. Het was een schöne dag, waar ik alle wordt en leert einer jeder dag besonders veel te rekenen. Und ich immer schon gehört, aber wir leben noch und das Donner wird wieder vermerken. Wir können wieder grünzen und jammerieren oder wir können proben mutig zu sein und dann wird uns nur damit schaffen, aber schaffen das dort. Gott hat gesagt, er wird mit uns sein. Und ich sage Gott dankbar für all meine Freunde, für jeden alle, für den sehr schönen Sonnenschein, für den schönen Regen. Ich komme das Regen, dort wo hier alle sind. Und ich sage Gott dankbar für diese schöne Mahlzeit. Und nu wollen wir eten. Wir waren noch waar is dat? Als je zo maar van weer aan de warme zijde, maar we waren weer nog een kliepje alle opwarmen. Dat is zo'n van Jalapeno, dat is nog waar nog wat onder. Ha! Wow! Anyway. Nu willen we ons pizza smaken. Hier hebben we nog onze Chile Jalapeno popper. Wir haben die 2 Gläser so eine Kreimels. So. Hier haben wir mit Putterbratschen, Scheiße, wo noch drauf lehnen, die beste wird überstreben. So. Und diese Kreimels, die sind so reich, ich will mir nicht die beste überstreben. Über den Pizza. Nu werden wir den mal schmecken. Das ist von Heinerfleisch. Wow. Bloß sehr schein. Ich zoek die proben dat op. Weil überbleibende Fleisch haben in der Fräser ist, was merkt es dort. Der Scheiß machen, Säppeln und Dreins ist was. Klappt das Toppen. Proef dat. Dit schmeckt wirklich sein. Und dort schmeckt, weil ich noch ein bisschen angehört, damit es schmeckt, macht das Heinerfleisch. Mit Gott und Seelen. Wow! Ja, ik wil jullie van die mal wat wezen. Viele mensen kennen dit en viele doen het niet. Ik heb dit nu bloos de maatste maand oder zo kennengelernt. Mijn vriend die dit allemaal zo staat, al soorten vlees bakken. En nu vang ik dit hier bij wat ze naam Superstore in winkel in Manitoba. En als je dat wo am Stuur kopen kan, dan koop je dat. Hier heb je een rührwurst, vormwurst, abgeschnitten en dan heb ik de ogen zelfs gemerkt te koelen. En dan kan je dat zo verken omdraaien als een wel. Iedermaal omdraaien. Dan kan je nog met heute hebt. Er is wat vlees bakken. En zo verken omdraaien als een wel. En dan staat dat eerst einmal dat wordt een barbecue. Een barbecue.
En dan moet hij dat omdraaien, jeder beetje op eenmaal. Dus dit hebben we alles op eenmaal. Dat schafft bloß zo wunderkracht. Ik wil helemaal meer anders wars oder alle soorten fine baken. Dit schafft bloß zo kracht. Kijk mal dort. En dat verbrennt dat niet, dan bakt dat zo sehr fein. Viele worden het schaan. En wat je wieder Hans wordt ook sogar klapsbeeren baken. En heinerschenkjes. Alle soorten worden de boven gaan baken. Klaps, dan kan je met vet naar omdraaien waar wel. En die baken dan zo sehr fein alle overeen. Ja, dan hebben ze vet naar omdraaien zo wel. Dat schafft bloß sehr kracht. Aha, nu kijk je mal. Nu hebben we dat goed. En dat ga je bloß alle op eenmaal eruit nemen. En dat schafft aber zo kracht. En nu wordt je nog wijzen, wanneer we dan Hühnerfleisch baken, dat schafft ook zo sehr kracht. Dit is niet een schrecklich großes Zeef, aber wenn je dan een familie hebt oder so, dan krijg je bloß een paar kijken, oder vielleicht auch ein Gratrit. Aber dat schafft aber wunderschön kracht. Kijk mal dort, die Wurst ist aber so kracht, alle überein gebakt. Sehr schön. En nu, wat we hier hebben, is een paar biten bakvlees, chicken breast. We hebben een beetje eisalten. En nu willen we die ook in datzelfde zeef ook baken. Wat je in dat zeef, dat krijg je twee weer zo stedt dat het met platte is. En dan moet je dat omdraaien, dan is het een klein beetje dikker. Dan krijg je een beetje dikkere biten vlees nemen. Dat krijg je een krakse herstellen als je wil. Zo. En weet je, deze heine brasten, de chicken breast, die zijn, dat hang ik dat later aan, zodat wat ik dan thuis doe een beetje olivenolie, een paar lagen op en bij zieken. En dan wou dat iedermaal dan omdraaien, dat het niet helemaal aflaken dat. Dan blijft dat moist, dat noten door fijn bernen zijn en niet zo dreig. Maar ja, met zo'n vreemd, daar had ik maar eenmaal zo met bij mij, dat schafft aber sehr kracht. Mijn vriend, die heeft ook zo, maar die heeft zeer groot, die heeft een paar honderd biten op eenmaal van heel mensen. Dat is hoe ik die eenmaal herhoud. Ik had dat moeten zijn, maar ik had er niet zoveel aan gedacht, maar dit schafft bloß wunderkracht. En weet je, dat is ook immer een goede idee, waar ik heb vlees gebakt, dat het beste is, dat je vlees een grote bern hebben, oder een beetje erhalen, een stuk 5 voor 10 minuten. En weet je, dan dreigt dat niet zo uit en dan blijft al dat moisture, al dat noten door bern en dan zijn die zo fijn en saftig. En met steaks krijg je zo, waar die je gebakt hebt, dan die een klein beetje am groepen bedaken of erhalen voor een stuk 5 minuten of zo. En alles uit, dat je op een ploten op en waar zijn, daar worden die zo fijn week zijn en zippig zijn die niet zo uitgedreigd. Ja, weet je, dit is een beetje lang het video. Ik ga hier van alles een beetje bij. En voor die wat het niet interesseert, dan daar je dat niet checken, maar voor die wat interesseert, dankzij. En ik ga hier van alles een beetje nemen, zo. Ik hoop je hebben een schöne werking, mag God je alle zien en met je zijn. En dan reden we het nächste Mal. Hier van Schtrucklaunt, Buena Vista.